Sada ćemo govoriti o preprekama i koristima od delegiranja. Već sam rekao da proces zvuči jednostavno, ali u praksi nije toliko jednostavan i naravno da menadžerima nije tako lako da na adekvatan način delegiraju poslove svojim saradnicima. Postoje određene prepreke da to ljudi urade, neke su praktičnog tipa, određene su psihološke ili emocionalne prepreke, pa evo ja ću pomenuti ovdje najčešće, naravno njih postoji mnogo više nego što ću ja sad reći. Prva prepreka kad menadžer ili lider želi da delegira posao je da on smatra da će on taj posao možda odraditi bolje. I zanimljivo je da je to u praksi zaista i tako, da će često osoba koja je rukovodilac ili menadžer bolje odraditi posao. Međutim, to nije dovoljan razlog da ne bismo delegirali, ali se u praksi pojavljuje. Druga stvar je da postoji bojazan da kad nekom delegiramo određene poslove, da možda nećemo dobiti očekivani rezultat. To se u praksi zaista i desi, da vi očekujete jedan rezultat, a da dobijete drugi nakon što ste delegirali zadatke. Treća prepreka je da menadžer ili rukovodilac u određenim situacijama ima bojazan da ako delegira poslove saradnicima, da će oni da steknu određene vještine, znanja i iskustvo i da će njemu ili njoj u određenom periodu da možda postanu konkurencija. I to sprečava jedan broj ljudi da delegiraju zadatke svojim ljudima. I četvrta prepreka bi bila da kad pokušaju da delegiraju, da već unaprijed možda očekuju negativan odgovor, da će neko reći joj ne mogu, zašto ja, zašto uvijek meni dajete poslove, možda je bolje da neko drugi i onda postoji psihološka prepreka kod menadžera, odnosno rukovodioca, već unaprijed da delegira poslove. Naravno, postoje brojne koristi i preporuka je da ovaj proces radimo, zato danas i pričamo o delegiranju. Ja ću pomenuti samo nekoliko koristi. Prva je da kad delegiramo i kad to radimo na odgovarajući način, da ćemo ravnomjerno rasporediti posao. Jedan od češćih problema u poslovanju danas je da jedan broj ljudi radi mnogo više od ostatka. Naravno, ti ljudi vremenom postaju nezadovoljni ili odu iz organizacije i onda imamo onu situaciju da je negativna selekcija. Oni koji su bili najbolji odlaze iz organizacije, a ovi koji nisu, oni ostaju. I u tom smislu delegiranje utiče na to da se poslovi rasporede ravnomjerno. A sljedeća prednost bi bila da će saradnici steći određene vještine, znanje i iskustva, što će nam pomoći da budemo uspješniji i kao odjeljenje, kao sektor, kao kompletna organizacija. Također, delegiranje će utjecati na jedan broj naših saradnika da budu više motivisani. Jer za određene ljude kad im predate odgovornost, odnosno date im nešto da odrade, a samim tim dobijaju u dosta slučajeva veći nivo odgovornosti, to će biti motivacioni faktor za njih. Niko neće postati usko grlo u procesu. Može se desiti recimo da ako ne delegiramo poslove, da mi kao menadžer ili kao lider postanemo usko grlo, odnosno da uhvatimo sebe da na stolu imamo određenu količinu papira i da ne možemo da završimo sve poslove. I kad nam dođe sljedeći saradnik, mi kažemo ostavite to samo na mom stolu, završit ću ja. Naravno, to završit ću ja ne mora da znači da će se desiti odgovarajuće vrijeme, jer mi kao menadžer postajemo usko grlo. A može da postane i neka druga osoba, ona koja ima recimo previše poslova, a neko ih nema dovoljno da odradi. I jedna od koristi je također da time možemo da ubrzamo proces rada. Jer ako rasporedimo poslove na veći broj ljudi i oni steknu vještine, znanja i sposobnosti da ih uradi, mi ćemo i naravno eliminišemo uska grla, mi ćemo time ubrzati proces rada i učiniti produktivnijim sebe, sektor i kompletnu organizaciju.